laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hay hande kadi no wowruɗen noon waɗugol yewtere ɗo ko yowiti e inde Allah subhanahu wa ta'ala e bangal islam. Haray hande kadi en tori Allah tabaraka wa ta'ala yo nunan en waɗen yewtere nden gayni en torimo kadi yo artuko en gollitirgol ko wonɗen e nande kon e yewtereji ɗin ko anjurte yewtere wona nde yewtede battini ma jande wona nde jannede battini ko gollitirgol wonɓe e heɗade ɓen sina ɗum haray wonɓe e heɗade ɓen ko ɓe heɗito siko hulɓini ariɓe inna allahu akbar siko hulɓini ariɓe inna la ilaha illallah subhanallah kono hara feƴƴaɗon hara golle ɗen alaka e memele ɗon noon haray hiɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo dangle en ɗon wowdanu en torimo yo waɗu en e ɓen ɓe himo manta sowdo kala o inna alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana yimɓe heɗitotoɓe konngol on tawi ɓe ƴetta ko ɓuri moƴƴude e nder muɗum kon haray hande kadi notiɗɗe men waɗanoɓe yewtere ɓen ko andaɓe hakkudeji men ɗo ustaduɓe men ɗen make ustad Souleymane Diallo piɗa tindi Madina haray ko kamɓe woni ɗin e waɗande yewtere fodde o ko Allah subhanahu wa ta'ala taɓe menɓe hino yonti e ko wiyete kon al ikhtilatu mukhalafatu nisa jiiɓolde fewndindu hande ndun ukkodirgol e rewɓe ɓen worɓe e rewɓe ukkodirgol mungol ko fewndi kon hande ɗum noon ɗo woni juutin iftitahu on hara mi jogaki ɗo maalumatu komi yewta fi mukhalafatu nisa haray miɗo jompiti e micro on ɓe waɗana en haray heɗa ɗen waɗen ga haqqillaji men ɗin waɗen ɗo noppi men ɗin komin waɗirɗen men ɗo ɓalli men ɗin فربنا الله سبحانه وتعالى يونينا إن قل في قوة عندكم هذا وبالله التوفيق فليتفضل الأستاذ مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار. إخوة الإيمان، قبل الشروع في الموضوع أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضى. فلقاؤنا في هذه الليل كما أخبر الأستاذ فهو يدور حول مخالفات النساء، فلهذا الموضوع نقاط عدة أو جوانب. haray musidɓe tedduɓe ɓaawde waɗɗen udditande nden ko adi en naatude yewtere nden udditande nde nelaɗo no udditorayno koko jangeten ɗo ɓaawde nanɗen ayeji alqur'ana hulɓiniɗe goɗɗo e baaben mum no wadda e alqur'an ɓe daɗɗande nde mo siɓɓe meɗen waɗani en haray yewtere meɗen nden hande no wirano ɓe ñanden noon islamu on no woodi qadaya khassa no woodi qadaya mushtaraka. probléme ji goo ko hertorɗi probléme ji goo ko kafaaɗi. haray en arno ɗo ñande nde yewta ko yewti e hukmul lihya tawi rewɓe ngala hen geɓal
e mawdu ustad meɗen feƴƴuɗo ɗon taw noon ɗon kan no fewtiti fuu yani yaagol julɗo ha taƴo haray hande mawdu on haysi haray worɓe ɓen no ton kono haray fayde koka sonnaɓe ɓen wona e yewtirede lumbanɓe telen o addi toɓɓe jeeɗiɗi e toɓɓere aranere nden mukhalafatul aqida toɓɓere ɗimmere nden mukhalafatu arkani sola toɓɓere tammere nden mukhalafatul libasi wa zina toɓɓere nayaɓere nden mukhalafatul buyuti wal ishrati bayna zawjain toɓɓere jowaɓere nden mukhalafatul afrah toɓɓere jeegaɓere nden mukhalafatul khuruji wassafari wal ikhtilaf toɓɓere jeeɗiɗaɓere nden e sakkitorde nden mukhalafatun amma haray toɓɓe asasiya ɗen ko ɗeɗo ɗe kontuɗen haray noon toɓɓum kala yatawalladu aw yatafarra toɓɓum kala no rima ma no calɗina haray ceernojo on o laaɓani sonnaɓe reedu piiji ɗi ɓe watta tawaɗi bonnay diina maɓɓe o laaɓani ɓe reedu ko adi ɓe yiide ɗo ɓe tawoya joomi maɓɓe o wi fa hadihi risalatun mukhtasaratun fi bayani jumlatin min almukhalafati allati taqa'u fiha ba'du nisa'i almuslimin o wi oɗo ko leeter o yimo ni ko leeter windaɗo addana ɗe leeter jon ɓe wallude e moƴƴa awa amuɓe ɓen seeɗi sifa koye watta mawɗu wande kadi waɗi a ɗaɓɓitayno ɗe wisata waɗa bahasu jon ɓe waɗante bahasu ɓe ɗaɓɓita hadiseje ɗen fof ɓe waɗa yani istikhrajul hadis on fof ɓe moƴƴinani ha moƴƴa ɓe waɗa e ɗerum ɓe taɓta machine ha moƴƴa ɓe windira boɗe ɓale ɓe addani ha heɗno haray noon faama ɓae ɓeɗo fof ko gotum faala ɗon e juuɗe Allah haray dey yo moodi gorguji ɗin no ɓurdi ɓe moƴƴinani en defte nandi ɓe ndaari ɓe tawajo raɓɓindina joni kadi ɓe waɗana en kadi ɓe windana en mawduji ɗi waɗirten ɗi e ke kum ɗo a wartay kum naɓoraka falɗa o kono ko alqur'ana e sunna laaɓulo cer woni ga ko woni ka jane konkoronje kon ko ɗum woni ɗo qala allahu wa qala arrasul sallllahu alayhi wa sallam o wi oɗo ko leeter raɓɓinɗinaɗo fi ɓangingol dental lundanɓe ɓen ɗe tawi sonnaɓe julɓe ɓen no yana e nder mum nisa'ul o yaali muslimati nisa'ul muslimin andi ka ayatul hijab kadi ko noon nisa'u al muslimin o wi bisababi lbu'di an kitabillahi wa sunnati nabiyi sallllahu alayhi wa sallam hara ko watta ɗum noon ko sababu woɗɗitagol deftere Allah nden e sunna nelaɗo on wa bisababi ljahli fi ahkami shari e sababu majjede ñawoje sharia on وقد يكون السبب في الوقوع في هذه المخالفات هو العناد والإصرار على ارتكاب المنكر والوقوع في المعصية نقصهر سبب أن ونين ديدو لندن بكم بسنة harako sandarɗago salagol jaɓude ko wiya ko ustasin wiɗo kon salagol jaɓugol ko haalana kon e tabitugol e hoore waɗɗogol mbaɗugol piiji bonɗi e yeddugol Allah nasalullah al afiya o wi fa nansahu kulla muslimatin mu'mina an tatamassaka bi ta'alimi diniha wa an tabta'ida an al ma'asi was sayyi'ati hatta tanjuwa bi nafsiha wa takuna qudwatan li ghayriha o wi meɗen laaɓana sonnajo gonɗinɗo reedu si on ɗum yo o jogito yani tindinale ma ɗum jangandeji diina makko ka o woɗɗito yeddugol joomi makko o woɗɗito waɗugol bonɗi ha kanko tigi o wona dandowo wonki makko killette yawmal qiyama o wona ñentinirgal ɗimmojo makko fo wallahu alam awalan mukhalafatul aqida lunnande ɓe sonnaɓe ɓen hino waɗa ka fee aqida ma ka bangal aqida ma ka telen aqida awalan
الذهاب إلى السحرة والكهنة والمشعوذين oyi ko yahugol kambireɓe ɓen e kambileɓe ɓen e ka anduɓe ko piiji wirniɗi indama tusabu ihdahunna bimaradin aw sihrin aw ayn sanga nde goɗɗo e maɓɓe heɓi nawnare ma nde heɓi ndile ma o heɓi ñanne gasi wa hada haramun battan fi l'islam sa heɓi ɗi piiji wiyaɗi ɗo sa yahi ka ɓe wiyaɓe ɗo haray a waɗi ko harmi a waɗi ko lundi sharia bal inna tasdiqa haula kufrun bawahun gongingol ɓe wiɓe no andi ko wirni ɗum ko keseraku laaɓugu fof ayna daliluna qala annabiyu sallllahu alayhi wa sallam man ata kahinan فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد رواه أهل السنن أرين لا دل ما كلا يا بكندارو ولندي مهاجو أهالا لما أغوني لما إكو أهالكم هراي دمدي ويدي القرآن جمي بفاتحة الكتاب إلى آخر الناس أولو هراي مكباو هكو إسلام عندي دوكو يا هونغوي ونايا تيدوكا منكم andi joni sa nanguida malaika undirogo ɓe wiima ɗo 20 ans kaso jogiiɗo continuer on kan si nanngama en annda ko honto ɓe waddata nelaaɗo allah maaki kadi eɓen landotoɓe hara gonguinaali haraɗa siɗa huti karamo kojo on eyi landoɗamo haaju kono ɗa hutimo yani amman yasaluhum faqat duna an yusaddiqahum ماذا قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل منه صلاة 40 يوما رواه مسلم كلا يا بكندارو سواء كندارو وسيدر ما إرم ما نجاريني ما جكرول ما كاباج ما دم كل كلا كواي وندي تتويكو أندو وتنكو يرني nelaaɗo allah maaki mo yahi landoyke oɗo goɗɗum hara o gonginaalimo allah waɗay mo ambargo balɗe 50 haraj allah jaɓantamo julde makko e riwaya goo sarfan wala adla wona faridda wona naafiilo ko o waɗi ko ɗum waɗi haray mo limike yahi hajju jongi ka o fokkiti ha o artara mo waɗa ambargo o mara julde ha o juula ɓaawo suday si en o arta sifrol yadayn waɗi noon mo waɗa ambargo eyi sa yahi anda a limoyike si yaltuɗa hajju ko ɗum waɗi haray mushriki naɓatake makka neɗɗo shirkay haray ɗa wawi sodandemo otohu ɗaɓɓanamo sofere hara bonnali mbuɗɗi sodanamo filsideri waɗa to winto o yara ha oɗon ɗita waɗanamo kala ko o faala hara darali ɗo 1 million e goɗɗo yaha hay ko yaaɗi waɗi neeɗi ko jomirawo subahana wa taala wi shirkoɓen ta tippoy ton neeɗi on innama almushrikuna najasun wala yaqrabu almasjid alharama bada amin hada ɗum ko neeɗi haala no woɓɓe ugginoto tun haramo anni ɗo si a faala ɓa yiɗi mo naɓata o wallumo taw ha wacca shirku haysi ko awa ƴetta 1 million franc CFA joni si awri ko o windirayno ko ɓaawo ala okkamo ɗin ɗon o yaltay shirku ara anaɗimo aljanna kono anaɗi mushriki makka ɗa bonni mbuɗi ɗin shirku hajju mum ittata shirku on o tuubaygu taw o accitaygu ko fa allah wi ko fa in taabu taw non so wi waqamu salata wa atawu zakata fa ihwanukum fi ddin jagana en ɓiɓɓe koy taw toɓɓere ɗimmere nden ziyaratu nisai lilmaqabir wa shaddi rihali ilayha wa khasatan qabri rasuli sallllahu alayhi wa sallam ne jeeya e lundande ɗimmere nden nde sonnaɓen hino waɗa juuroyagol kaɓuruji ɗin ɗahirke yaha ɗum noon tentini noon andi wonɗo yewtiden on ko to o woni wo kaɓuru nelaɗo on joni noon sa juuroyke kaɓuru nelaɗo waɗi lundande a haɓɓi hirke a yahi juuroyagol kaɓuru nelaɗo spécial a waɗi lundande joni noon si awri ko shirkaynoɗo kadi yaɗa juuroyɗa a juuroyke wa annabi sallllahu alayhi wa sallam so wi sonnajo kañum dagantako ɗum ka yaha waɗa ziyaratul qubur a heɓi bakkatu joni kan siko waɗaynoɗo bone kan ɗum itti e sikke e naam wa qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam
لعن الله زوارات القبور رواه الإمام أحمد الله ومهدي ريب زوري توبة قبروج إمام أحمد في اللي حديثه تقبل تمر من نجالنا ندسنا بأن وضع ابتداء الكافرات بالسلام وتبادل المودة معهن fuɗɗangol heeferaɓe ɓeeɗo heeferaɓe salam o andi keefeero kam boneji ɗi fof kaka makko ɓaaro e allu kata mettu hoore ka hoore leydi ɗo ya haali ha hewti finugol tawa neɗɗo ko keefeero andi on kan hay hunde ala ko haale yaro beere en zina en riba en wujjugol en waɗi heɗagol musique en ko nandi e ɗiɗo kanko keeferaku makko ngun no soɓi ɓuri ɗiɗo fo ɗi fo kanko kontaka bone bone wingi o jogui guin no hocci ɗiɗo fop fuɗɗangol ɓeeɗo salminadu e wattidugol e maɓɓe weldigal julɗo e jogoto keefeero weldi eyyi julɗo jogi to keefeero weldi qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam la tabda'u lyahuda wala nnasara bissalam rawahu muslim wota o fuɗɗan nasara e yahudu salam eyyi haray ɓeeɗo naya salminde nelaɗo no tindi noon siɓe salminima ko ya wi wa alayk ina ya wi wa alaykum ssalam salamu ala e ɓen few wa kadalika alqiyamu bitahanni'atihinna bi ayadi maladani miladihinna aw idi rasi sana wa gayri ko wana noon kadi no jeeya kadi e lundande ɗen daragol waɗana ɓen félicitation walla ɓe weltade iidije maɓɓe wano iidi ñalade nden tigi jibina ma iidije wano ko innete bonnane wi'ani awa hitande heyre no ari fa hada haramun aydan lianna min almuwalati li aadai illahi kufrun waɗi noon weldidugol e heeferaɓe ɓen ko yeddugol rabian nayi on aljahlu bi umuri ddin wal iradi an ittaallumi alilmu lshar'i wa khususan ma yataallaqu bi ahkami nnisa awa majjeede fiyakuuji diina kan e ɗurnagol ga e janngugol diina sharia hara kañum sonnaji on annda ñaawooje sonnaji yowitiiɗo e hoore mum kañum e hoore mum ko honno laaɓirta ko honno awa rewrata Allah ko honɗum haani wadde ko honɗum haani waɗude hakkunde mum e moodi mum ko honɗum haani hakkunde mum e annda kañum annda wa qad qala sallallahu alayhi wa sallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslima rawahu ibnu majah ɗaɓɓugol gandal ko faridda e dow kala julɗo gorko e julɗo debbo jowi no ƴeeya e toɓɓere jowaɓere lundande jowaɓere nde ɓe watta anniyahatu ala al amwati wa darbe alwudu wa shaqqil juyub haray no ƴeeya e ɗum sasallinta e mayde tappa kuupi bento yeeso ngon seeka awa calɗiɗo lokkaji ma jiifaji wa qala sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo Allah maki laysa minna man latama alhudud wa shaqqa aljuyub wa da'a bi da'wa aljahiliya muttafaqun alayh nelaɗo Allah maki jeyaka e amin on bantiɗo kufuru ma ɗum on seekuɗo jiifaji ma ɗum on nodduɗo noddandu majjiyanko e banenen men gaynali way ko gonga on gaynali waɗi noon nelaɗo no maki hadise ko lana allahu nahiyata wal mustamia ilayhi ko waɗi sa yahi mayde bidia a ƴoogay zakkatu ɓaɓe haɗata toon taroɓɓe wullu nelaɗo no wi Allah huɗi debbo fesuɗo linti Allah huɗi heɗiɗo mo tawawi a fasata linta kono a heɗaki o arana mayde bidia yaɗa ɓawi anana ɓeyna aranuru sewti seede wullete ka ko andite goɗɗo no maayi kon toon e wullirde kon mbo nawnuno andi ɗum ko sewu eyi on woɓɓe no min naji ebba min gaynali way ko gonga waali koy kono andade oɗana artay jeego السفر إلى بلاد الكفار بحجة الدراسة وحتى إن كان معها يعني محرم لها ياغول دبو جانغوي غول كاليده هفرا من دبو ونو ببورس نياد جانغوي غول يعني كاليده هفرا من حيث نمو وندي تون ازومارا من مكو نعم بي فتجد المرأة سنين من عمرها هناك سنة جايها ووضع دوبي هيودي كاليده هفرا من تون وهذا فيه من المفاسد ما الله به عليم فنريجي وندي غندو يادو
ko Allah tun andi ɗi debbo yeya janngoya kañum tun e leyɗe heferaɓɓen aw safar ila biladi lkafirati liqadai lijazat والأتل وما يسمى شهر العسل هناك بقصد النزهة والسياحة كوانا نياغل تنكدي وديغل أوا كبين تكون كونسيج ما دون سلكول فرمي هنو أوا وياغل vacancy ما وياغل ودا نزهة ياغل جندا ko English نتكون وكبوي ياغل جندا تنبا لاهاج كanyung wada tourist yagal wodun no wi'e shaharul asali ɗum ɗon lewru no wiye lewru njuuri yaagol fowto wakad aftal ulama oɗo ko gando wi anduɓe ɓen jaabike landal bi anna safara ila biladi lkafira la yajuzu illa bimassuugin shar'iyin yaagol ka leyɗe hefera ɓen dagata ko pas haysi noon fof woni julɗo ha heddi lanɗo on leydi ndin ko tuhkamu alayha baladul kuffar yawri tawi fof woni julɓe haddike laamiɗo ɗon on leydi ndin ko ñaawete ko leydi heeferaɓe yaagol toon sina hara ko sharia molanaɗo hol mawdi tigi tigi on tawa be yaha ɗon noon a waray muraɗɗin ɗo par ce que haray hiyon andi miɗo andi joni ko honto fewnda o wi wasiyahatu wannusatu laysat masugan shar'iyya yaagol jinda weyno tun ndaara jeyakay ko sharia yamiri jeeɗiɗi ijbaru zawji ala istiqdami khadimatin aw murabbiyatin wa hiya laysat bihajatin ilayha forsugol moodi mum ɗaɓɓanelal gollowo hara moodi ma ala e kunna on ka liɗɗi fuuto wiya yoɓe ɗaɓɓani gollowo an ko a on ɗum ɗaɓɓanelal gollowo ɗaɓɓanelal wondenowolan e bobon ɓaaray miɗe gollude ma miɗe yeeyude he awa o wi ɗum ɗo kadi fakad yatarattabu ala wujudi alkhadimati mafasidun kasira no gasa o moodima ɗaɓɓa ɗo gollowo adda sa renaki ɗum wona bonondaji moodima boyre ɗa hara ko woni saabu o naam jeetati الاستهزاء والسخرية بالمسلمين والمسلمات وخصوصا المتدينات منهن متناسيات بذلك أنهن يقعن في واحد من نواقض الإسلام owi wona jeeya e lunnande ɓe rewɓe ɓe waɗa jalkitugol julɓe ɓen jalugol julɓe worɓe julɓe rewɓe tentini noon hara ko jogitiɓe diina ko ɗum ɓe woni ɓe jalede hara wona feetuɗo andi no woodi no hanaɓe jalede ko feetuɓe hanano jalede ka kono joni ko waɗɗo diina wo ko sawri a waɗi ɗo kaftane moƴƴa citiware ma a moƴƴi a waɗi kufune ha wonimo ko baɓe jale sa waɗi ɗo hijabu ɓe jale so debbo waɗi montinare o yalti ɗum ɗon hara on ɗon jalnaki sa fendike ɗo rokkuro ko ɗum woni peletere ma feeruwal a waɗi hotanum a waɗi koɗol a feeti kono a jalatake ayi walmudayinat ko jogiiɓe diina ɗen jalede jalkitoɓe diina ɓe rewɓe jaloɓe jon diina en tawa an ko worɓe ɓe jalata ma ko rewɓe ɓe jalata woɓe yejjiti wonde jalugol diina tahono yaltina e islam wala islamu weeta jala julɗo yalta islamu ha ka ɓawo gotto nam o inni o min addin in kunna yastahzina yani yastahzina bihinna litamassukihinna biddin si tawi ko ɓe jaliriɓe ko fiɓe jogiti diina maɓɓe wa min huno jeeya e ko jalete yalta islamu kon alhijab namin haali dey ko cheikhu abdoullahi abdourahmani jabrain nami woni haalde ko jaade e udu kibar ulama mamlaka fewdo ɗo mamburjo ka jabotoɓe lande ɓen windowo defte andaɗo awa toppitiɗo kadi surtout e meeɗi ɓeɗo sonnaɓe ko heewi e defte makko kon a taway fatawaji wono toon mo jali hijabu o yalti islam mo jali waare o yalti islam mo jali concol daɓɓol o yalti kala sunna kala diina ko nelaɗo yamiri jalɗa a soodora islamu safunde ma omo joni ɗon few lutta joni noon ko an andi sa naatitay e sa wonay ka yaltuɗa ɗon ha ñande mayɗa hara jaltu eyyi jeenayi du'au ba'da nisaa'i ala anfusihinna bil mawti li dara yani li durrin nazala bihin yani no woodi huɗitotoɓe huɗa hoore mum sonnaɓe huɗoɓe hoore mum fii innayi Allah warɗum woɓɓe innayi Allah biidani ƴoogu ɗum ma ko nanditota e ɗum
في لرن تبيمون. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي. متفق عليه. نلالو يتقو أما يلمايد دي وتقوتو موضي يلمايد دي سيتويد فيرو على بيقو موضي يلمايد في لرن تبيمون awayowi Allah yo a wurnan fadde gurnan ɗan no moƴƴanin warami si tawi ko mayde nden kadi moƴƴaninmi. hadise on ko pillotoɓe mawɓe ɓen ɗiɗo fotti e makko. hadi hiya mukhalafatu al aqida. thaniyan toɓɓere ɗimmere nden mukhalafatu arkanis lundande ɗe sonna ɓen hino waɗa ka tugale julde nden. awalan تأخير الصلوات عن وقتها وخاصة عند الخروج والسهر والتأخر في النوم. ليتنقل جلد دون والله سنة بن كبتك هبه جرتني دمور ما تكو بوارو بوقت مية دكتور إمام شوكاني بيني وليتنا ووقتك هرسو وجلد ويتك وزاده الصلاة. أتو ها وقت فجأة وكهرسو بجلد وزاده الصلاة. haray ɓe hiira ha ɓe leeta e ɗanagol ɓe ɗum wona sabu on tuma وقد يؤدي ذلك إلى تأخير صلاة الفجر إلى بعد طلوع الشمس وهذه من صفات المنافقين. جولو بسبحان جتلادي جولو بسبحان بقول بفوي جولو بسبحان ناغي فدي نكو جادو صفات نافقين. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت زوجها دخل يعني قيل لها ادخل الجنة من أي باب الجنة شئت. رواه ابن حبان. نلعب ما كيس سنة جولي وبتوج من إنجي وهوري لور مكولو وريني فرج مكون ولفتك مودي مكو o wiyante yawmal qiyama natuka aljanna immorde kala dambugal ngal faalada. ɗum ɗo sattani ka ɗum ɗo wiyaka yaron ɗo sembuɗo wiyaka ɗumaɗa ɗiɗo fo ɗa wawi wadde juulugol ɗoftagol muɗum ko so wi waɗ waɗa so wi acci allanni. ɗum nani gajo goto yamin Abidjan gayi o inni wowo debbo ko awa tunduwa jogade waɗɗum awa accu awa naalum kono heewi ka heewi fuɗɗori a goɗɗum ara yeeso ko an waɗi ɗum ɗo ko ella. sappo e go'o adamu qada'i almar'ati lissalati allati dakhala waqtuha wa lam taqum bi adaiha bi sababi nuzuli dami alhaydi aw annifasi minha. wasugol yoɓugol sonnajo julde nde o leetini masalan ko 2h15 masalan ma wiyen ɗo ko 16h45 alansara wona juulede ko 16h45 yonata himo laaɓi o leeta ɗon wona ha 17h15 tun jiijam fiilordu e makko pat nden ɗon juulde o ñawlike nde waɗi ko hari fewle waɓu toon natata hari mo laaɓi ko yawagol waɓu toon e angal hulgol makko joomi makko waɗi e ƴiiƴam fiilordu ɗon taw o juulaɗi. wasugol yoɓoygol mo o waɓutu ɗon si hawri o laaɓoyi awwalu salatin tusallina hiya tilka sala. julde nde adoto juulide so o laaɓi nden o mano ala si o laaɓoyi ko on ɗon waɓutu o adoto yoɓude. wasugol ɓe yoɓugol ɗum ɗo ko mukhalafatul liddin. ɗum noon haray ko enen worɓe ɓe gaynata ɗi piiji ɓay enen worɓe ɓe gaynata ɗi piiji. Naam haray o wi falwajibu an taqdiyaha fawra tuhriha ko waɗɗimo kon ko yoɓugol waɓu toon no o laaɓiri o yoɓa on ɗon on tuma noon o fuɗɗo julde ko heddi kon. ثاني عشر عدم الاهتمام بإخراج زكاة المال والحلي التي تملكها المرأة إذا حل عليها الحول وبلغ النصاب والله يقول أي wasugol ittugol rewɓe ɓen zakka si ɓe heeɓi nisabu embere ko ittete tawan ko cuɗari ɓe mari masalan aɗa ɓe jogui kanŋe si ɗeɗo
awa nisabu zakat on no wawi ami hiɗo yoni ɗum harala ko huuli koɓe cuɗora ɓe wawi tande ɗum ɗon zakka waɗi jomirawo subhanahu wa taala wi audu billahi min alcheitani rajim والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون أي جميع سبحانه وتعالى كالقرآن ɓeɗo yimɓe ɓe no alɗinora kanŋe e kaalisi tawa ɓe ittata ton awa haqqi Allah on weltinir ɓeɗo ɓe mari lette ñande tayinoyte dow ɗeɗo jawle ka jahannama ɗum ƴette waɗe feeruje fa tukwa ay tukwa yani communal makwa paase ndaare feeruje waɗe embere feeruwal beru yeeso ngon feeruwal beru ɓaawo ngon feeruwal ɓe wiyane kadi ta ngayde awa hino paase ɓe wiya ko ɗum ɗo wonno ko alɗinorno ɗo wonkiji moɗon meeɗe hunde ko alɗini ɗon suratu tawba 13 no jeeya e lundande 13 nden assukutu ani zawji wal auladi alladina la yusalluna wa adamin nashi lahum wal inkari alayhim he nanɗo ɓe anda kamen ga wallahi ko hoɗɓe ko ɗum wali tawi goɗɗo en no fela ɗe hara ɓe tippala west afrique taho tiɓe no waɗi tun ko hawranalima tawa ɗon hara ɓe mari bindi korina enen ɓe ari ɓe ɓari ndi bimana par ce que koko kanko woni yewtude ɗo enen en hewtal ɗon taw wo lundande 13 ɓere nden enen ɗoyna ɗum ɗo ko haariju mawdu ina wo ko debbo deƴƴanowo mawdi mum e ɓiɓɓe mum ɓen hara ɓe juulata hara o laaɓantaɓe reedoya kori acce yo ɓeya juulo mbaɗo hande enen tan debbo wolata inde mawdi mum ko ɓeya tun hay ka wijjoɓe nayyi ɓe ala inde mawdi ibrahima mawdi mouhammadou on sellu gasi kono ɓeya tun ƴen ala wiya ɓeya he juule nani sene wonde ka juuliɗonga mawde acce noon kadi leytu ma acce waɗugol ko boni ma ñaaɗana ɓiɓɓe ɓen enen debbo ko annduɗen ko lootugol duusuji e haɓɓangol ɓiɓɓe dappaji e irtugol wurejo jane e lawƴugol e lootugol cuuɗi e faasugol coñci e yawgol defa e dennaboji awa e ndaaroygol firtiɓe e labutaneji enen ko ɗum sonnaɓe ɓe woni dawru men ga taw walla wona on nani ha hande debbo no feli moodi mum harana goɗɗo woni o soodanaka on ala julde goy joni on ala yaade ka juulirde goy on acci rewtade alqur'ana kono yaye ka jangete to yew ey allah wallen enen kadi 14 adamu ihtimami al ummi bi ina yani bimutaba'ati banatiha allahu akbar haythu inna al binta qad tablughu wa yakhruju منها دم الحيض ولا تأمرها بالصلاة والصيام وبقية الواجبات المفروضة عليها angal jokkugol nene on jomum on jokkono tefindomo anda si o so watti fiilade wiya juulu hooru ko ɗum e ɗum fayma ko ɗum e ɗum fayma ko ɗum e ɗum fayma joni kala ko fayilan ko ɗum fayma yo woko nene on jokku nene on tigi kañum allahu akbar nene on gon hanuno jokkude jomum on eltamo hollamo kala ko fawi ɗum joni ko ɗum fawimo ɗo ko lundande 15 lundande 15 aɓere nden tahsisu lawni muayyanin lil ihram سواء للحج أو للعمرة كالأخضر وغيره وكذلك لبس النقاب والقفازين أثناء الإحرام هكذا فرقito yama o wi mi yetigam o andaka men ga o wi o awa ndeɗo toɓɓere no gasa ara en heɓata bone ɗa o hertingol noone coñci ihramu ɗin wano coñci haakoji ma ɗum ko nanditata e sifa ɗum ma ɓorna wattagol niqabu harano horminani hajju ma ɗum wattagol gang na ɗum wiyete gasta jayni alay gang waɗugol gang jiɗiɗi harano hormini woɓɓe wi o hadise iwrali e nelaɗo fi niqabu awa heɗe mi sikkina fijabu wonɗen haalde ɗo ka ko mukhalafatun nisa andi ɗo ko rewɓe hajjoɓe ɓen to hiɓe waɗa taksisu lawn athiyabi fil ihram o wi ɗum ɗon harmi woɓɓe kadi waɗa niqabu woɓɓe kadi waɗa hon ɗum bimana alqaffazain inda al ihram o wi qala sallllahu alayhi wa sallam he yoɓe noddanoɓe sufuru wattangirlade hadisejo no woodi de iwruɗo ene laaɗo fi niqabu ɓe maki la tantaqibu lmar'atu lmuhrimatu wala talbasu lqaffazain
noon Abubakar maaki ɗum ɗo de wona almami Malik o nelaɗo wi sonnajo horminaniɗo hajju bumata yeeso ngon o yiɓe wiyoɓe ɗum alano fewno nelaɗo kori acce laaɓen deedi yo moodi haysi wattake acce jaɓaɗon andi ɗo buymen ala mbuuɗi kono hay goto ala wiide mbuuɗi ko fusi ka darenen jooɗi ɓe ɗo fof ko jele ardi ɗo personnel wan kono enen ɗo fof hay goto yaltata wiya mbuuɗi ko fusi haysen ala on noon ɗen andi ko kewe moodi bil haqiqa buumugol yeeso ko waajibe hoore sonna sa a buumi sa a buumali ko ɗum karama ko ɓeyi ko ɗum de ɗum kan haray hayso goto hulali ɗum ɗum haalete haalite haalanooma no haalede haaloyte kadi eyyi nelaɗo wi sonnajo horminaniɗo hajju watta niqabu watta gan hina ustasijo kaarijo wi ɗum hina ɗo na bumbasi ni woɗɗono yawoɗo bumbasi a yawi ken moko ba andi ko ɗum waɗi angal famugo hunde ɗum no satti waɗi no honnoyne te fewno on feƴƴini hara siɗa famaynoma jalla haraɗa jangaynoma jallaje a ettayno hunduko ma e hoore on a fawoya hoore bommarle ma ɗum maddele harana ya wi an ko bumbasi on woni e sattinande yimɓe ɓe ɓeɗo wonɓe wurtude ɗo rewɓe ɗo kam ɓe kan no hoynani en hande ala ha honto yata ara ɗawiti usa ramadana haalino wo ko wonata hande ara gite maɗen ala e junude o araɗa sokkiti ka sabour ma no laaɓi poy nam talisan toɓɓere tammere nden mukhalafatu allibasi wa zina ɗo ko lumnande ɓornateriji ɗin e cuɗariji ɗin 16 عدم التمسك بالحجاب الشرعي الصحيح وعدم التقيد بشروطه كاملة ara menen min heɓayno ɓornaɗi ara ko surutuji ɗin heddi ɗum fo ɓorno taho o wi o ko wasugol jogitagol sonnajo on hijabu o sharia jenteɓe hijabu shar'iyu sahihu Ibrahim no yewta en hijabu sharia yankejo selluɗo on o debbo o wasa kadi jogitade sartiji jokkuɗi hijabu ɗi harayɗi timmi 17 lundande 17 nden idharul aynayn aw lubusu ma yusamma binniqabi aw alburqu aw allisan o wiwo ko wattagol niqabu tanaɓɓaba niqab yani ko waɗugol goɗɗum hara no tufi no yaltini ɗo gite ɗen e kinalngal e jusum min alhaddayn awa o wi ɗum kañum e wattagol borko yani niqabu hara ko yayluɗo ma ɗum lifam lincel ɗewlugol tawa hara si a watti keyɗa reeni awa colli gite makko ɗi niqabu e feefeere modi sa waɗay dina waɗu wagade afta fadilatu cheikh ibne usaymin hafidahullah بعدم جواز لبس النقاب او البرق او اللسان بل راى فضيلته ان يمنع منعا باتا o wi haray waɗugol sifa koyɗon moodi a ittugol nani a waɗali ko ɗum ɓuri par ce que sa waɗi tawa hara yeeso gon no iyo ɗo haray hay sa waɗali ñakkina hijabu on waɗi hijabu kañum kadi no mari chartiji ida fasada chartu fasada al mashrutu alayhi so charti boni ko chartina mum kon haray boni sa juuliɗo a salligaki aray julde nden boni hay sa sellini fatiha on a sellini rukunuji julde nden fof madama surutuji julde nden boni julde saltinade nden e dow mum kañum kadi boni 18 jeetati alkhuruju min albayti mutabarrija yaltugol ka suudu tawano pari qala taala allah wi وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى يمرأ سبحانه وتعالى وي سنة بنلعب بين ñiiɓe ka cuuɗi mon wota on yaltintin balli moɗon ɗi nde ɗo yalla yaltintingol jahiliyankol aranongol cheikh abdourahmani rabi aljahiliyatu l ula wathaniyatu wathalisa kulluha mujtami fi zamanina o wi jahiliyatu l ula wathaniya wathalitha kulluha aw kulluhunna mawjuda huna
في زمان أنت كلا ودو مثال بنغلنا كزماننا كما في يومنا كما نرى كنساء زماننا كما رأيت. نعم. ومن صور التبرج وهو يا عبادي تبرج فوتو تبرج كشف الوجه يالفين تنقل يا سمو ونحن ونحن إطائم شفاف على الوجه ما يدقل تقل إلمجل سودة يا سمو مؤيا ولبس الملابس الضيقة واتقل لنتي يكون أو المفتوحة ما دون أدتادون أو القصيرة ما برأيدون ومنها ما يسمون بالشامير وما شابهه دلكينة نوي شامير أو لبس الملابس الشفافة ما برنا قول كنك دي بد سفا قلنا دا بينا كو هن نسيكو هن كنك نيواني ذريقان سفا يرغو قلنا عيدون هران نوايا دانتر نادي بد نسفا هاو اينت أو ذات الفتحات الواسعة قبا يالكادو أو فتحات الواسعة من جهة الصدر قبا دي مسيح جلد ما هرا جنجي مولا نانجي نوادا كبتش عندي كرامدو هاي سكبر كوادي كرامدو ما يلتو دو ساوادي دلت كندري تيدي فما ظنكم بالنساء اين تدوادي كرامدو قبا Isang kado sini ka. Ada peti kuba. Sekian tahan itu kita ada. Kalta. Tahu sunna ma ko han toya. Inda ini diri kau. Tidak boleh kena nama yang untuk mengara. Kita hari ini kena ini itu dina panjang sepuluh di pucuk hati kami ini ya apa suadab. Ini ada sedikit. سبحان الله. 19 متابعة المودة وهو في اللباس والتفريحات والعطور والمساحيق والاهتمامات النسائية وهذا ضعف في الشخصية وفقدان للهوية كما ذكر أستاذ إبراهيم في الأسبوع الماضي. اللي جوكوغل موديل جنيو عندي تلا تنسى كده كارين والي بي تيدو نيو بكويدو كنتوي تيدو نيو بسيكا تيدو وندي والي برو بجن هذا بيا ولا بهذا سيكا ولا بهذا تفا ولا بهذا رأتندنا ولا بهذا يارمي تيدو تلا كده يالا نماري دور مولا نادي يوم القيامة. نعم. Jadi juga, ya buta itu gue suka juga. Jadi betul kalau ada-adanya. Ya kalau yang lebih kundu Allah di kalau hirbai. Kalau kau bakal dirikan yang kau mulai. Juga hana ada ni masih terjulbe. Jok kau bal model. Wani kakak sanci tu bal cukuli. Wani kakak nyonggoji. Wani kakak urnago. Wani kakak kalau kau tahu atas sana de benghini miri emudung. Jok tahun dong. Ala tedo jok ku peaduna al-mawaddah. Iya benda, kalau ugal kami kaya gal tahu. Andi banu ada matahu, mutid. Banu ada matahu mutid dua ka. Jul kinde horanak. Orang yang kebawaan bersaksia. Wafakudan lilhuiyah. Di mana anda di ohani mohon ni kundi mohati, ni mohati. Rajan, tak tere. Naya beranda mukhalafatul buyut wal ishrati baina zawjain. Tanam misalnya ini ada doa jangan lewat ini mau dua ayat nafas. Witau dan tuan berau bebe. Engwan dan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Daru dan tahu dan tuan berau bebe. Engnya mai kuil dengan apa? Engyu tidak tahu nak terjalung. Ennel datade. Enti tidak tahu nak te. Enti dintade. Enti dintai internet dengan pakai dengan dengan engina kamau dua tu. Hai sihinte bombe na telen kai grade ma ento na ya wulu tawde den na ya wulu fi den tawde de ma sala wujjo be na ina telen kai grade ma ento na ya wija kana to nangi mo di karo be wujji nyale tawa hara ko tani ko kande hara te dinali be nguma joni ndaren kadi enen kadi kayon digaldo eske kande be ala ngi teju de ara enen nyawde de ngentu tawi kande kadi be teju de ara ena no be di do wali no tuta wal te ture wali ke suudi. Harai arsi ke dokter jadi.
kara hannon kamɓe kadi ɓe yulta ɗo huli kono noon no gasa ɓe yula nayi awalan ara ame ka banngal wondigal ɗo mukhalafatul buyuti taw yimbande ɗen ka cuuɗi awalan istimalu aniyati zahabi wal fiddati wal akli wa shurbi fiha misle malaiki zahabi wal fiddati wa gayra ko ndeɗo toɓɓere tummi andi hiɗen hisinde fof ko honɗum no hisirɗen nde ko angal kadi sa ronki kamñe ñamugol e miran mum kamñe o yarugol kuyen mum kamñe ñamugol e pilotiwal kamñe yarugol taasi kamñe enen Allah walliyen mi tawi ɗum ɗo ko basago ngal hitine wona siɗen marno e waɗayno en molitiji ɓuuri wona ɗi e yimɓeɓe ka kono ɗa ɗo ko basal ngal ɗo haɗi en ɗo alhamdulillah sabi ha wanima enen en daɗiɗo heɓugol bakkatu ñamugol e miran kamñe aronki ko waɗa ka noppima ma ka dandema kamñe a tafay paniwal ka ñama abadan نوغيغو تعليق الصور المجسمة وغير المجسمة على الجدران أو وضعها على يعني على الرفوف يوغل فوتوجي كسود فوتوجي يوغل فوتوجي كسود فنتنجي awa ndara kadirje ndara photoje reppay ɗum photoje jogiiɗe ɓanndu ma ɗum kala desenje kulle ma ɗo waɗugol ɗum ka awa ka rigoɓoy ma e darade ɗi ayaye ni masalan no hulɓitnode ɗum no anini mo siɗɗe ayi ndu jiɓol dukani yahaɗo aya e suudu goɗɗo tawa ono tinni maƴƴa aya sanna jonno sañoydere wano minen ka yara wandi sannaɓen sañay e masalan ɓe ño'ay gude ha desini dow kuyi molanangi ka masalan ka kumisasuji ka gudi fof mo weƴƴiti ɗon dokuwal mañi mo weƴƴiti ka hoore andi danɗono tuno we 4 pilas fede sama kalari a goto a walto kana e walto 4 pilas ngara hoore bangingin faydi no fota e etasi ala ɓe waɗi bellinsere kan tawa colel no desina ton kala ko jogui ruhu ko photo hara na ɗum waɗata iridoji ni on masalan awa desina ɗon colol hay fiyara kum kani ha kono waɗa ɗon e endere nde hollanniyo ɗo ko ella 22 محاربة تعدد الزوجات وجعل من عدد الزوجات من الخائنين لزوجته من الذين ارتكبوا جريمة قادحة في حقها سمى بها بوغ نوليغ إذا نوليغ هذا فيه دانم بيالتتا أيوسيس كدو wadi kon tigi tinni hay son tigi wadi hijabu wadi tigi din ho kono amna so tika nawlirawo sa fala andi be hay ko sama kala tun nan haray sandi non kadi yani on ne te sama kala on fe ito yara wadal ya tun nyande go wada sama kala ya on ne te no yo kala do pay kun ayen kono andi ta tawo minni ta sannaɓe ɗen wohiɓe haɓa o inni ɓe ko muharabatu taaddudu zawjat ɓe haɓa yani ɗuɗugol sannaɓe ɓen naya jombu ɗimmo naya jombu tammo naya jombu nayoɓo allah wi noon fankihu ma taba lakum ndaare kala ko alqurana fuɗɗori ko ɗum ɓuri moƴƴude fankihu ma taba lakum min annisai kam masna wa thulas wa ruba wa in khiftum alla taadilu famada fawahida joni allah wiya fuɗɗorɗiɗo waɗa tato waɗa nayo waɗoyano awa sawri tawi a nunɗata hakkude ɓeeɗa a nunɗata hakkude ɗiɗo a nunɗata hakkude tato a nunɗata hakkude awa waɗa gooto par ce que ɓe inni sawri ko debbo gooto marɗa tawi ɓe jommaɓe no waɗi conférence jooɗo habbalaka conférence ma ɗa hay so wi nawninkini gettuma ƴogo way ndiyan a fitta e suuda wulnayi ndiyan lootay fay koy ka marɗo gooto hay o wi tun sama kala hoore no musamo ma wi hande mi yamiɗare a mawɓe nde ñande wa ñama way ka restaurant ɗum tambata woodi yo nawlugo ngon haray leñol meɗen ngol no añi ɗum e teele alqura o wonno ala moodi kiyama falanaka ɗimmo ma o yeeɓu moodi moƴƴirɗa moodi noon kanko kadi o fewtoga mo yewti an miijiti an kadi siko an wonno ala moodi kono faydi koko haaloɓe mere ɓe wiyata ko woosa jombi tawi ɓeygu ma no moƴƴi ha waɗa ɗimmo o tawimo boni tawimo moƴƴi ha jomba ɗimmo kontuma andataɓe nonde gonga de annan mbaɓe addal dalil
on non dalil on ko dalil waaqi wiyete sappo aminogaye tati adamu taati zawji والرد عليه بقوة ورفع الصوت في وجهه يعني وجهد جميله ومعروفه والشكاية منه دائما بسبب أو من دون سبب anon ɗo toɓɓe ɗe piƴe ardodiri dey ɗo wasugol ɗoftagol modibbo e ruttugol e makko konguɗi kendeji ayi ko ɓe inni wondema bikowa andi so tawi sonnajo ma on sa weedi gotol wolay sappo desano won sa wolay wonna holɗu ande fokkitama holɗu ma o nane ko mako toon andi pular no mari balaga andi pulal ɗa wawi welde kalima goto yani ho mennete bonna fi goɗɗo fof tamiɗo inna ɗo toon usta sadu goɗɗo yo usta sadu mo inna sadu ba ɓe jannoɓe ɗaɓe na kanka bude gasi ala kay feƴƴede ɗo goy ruttugol moodi mum kala sonnajo tawɗo kanko si moodi makko wowli o heɓay so moodi makko wowli o wolay sappo o wolay jeetati o ñermita ɗon gesano woodi wot desa woɗɗo si a faala memminde probléme koya landomo goɗɗum konno waɗi hunde kaari den honɗum ni ɓenni o sa noddi ɓeygu ma himo yaasi o hana notade yaasi ko yo jogoña wara wiya na takko ma haga uddita finete jemen kaari hammani moɗon hari ella min jalnaki on jali tan on jali sooɓe debbo ko hay debbo noddina famede ɗum ko ella molanaɗo ngol sonkugol ɓe rewɓe tana ɓuri wala wo hara hino sonka e woore moodi mum ɓantayto mum dow yedda kala moƴƴere ko moodi mo waɗani ɗum kala moƴƴere jikkude moodi mo waɗani min o meeɗalan waɗante hay pos min woɗɗenano tan Allah wallen joni alhamdulillahi sirkuji buy acciɗa woɗɗanana noon ñalande an ɓalere kamin hatuno kama anda ñalande ɓalere ala ko an ɓawli haray yedda moƴƴere moodi mum wa moodi mum meeɗa ɗum waɗande hay pos wa shikayatu min wullito e makko ɗum noon daiman toujours woni sabu no toon woni sabu ala ene ha hande meeɗi nande sonnajo hino wulliti e hara tawa hara hina e moodi makko tawa inna ko min woni e gonnude moodi an e wawa inna Allah n andi min so demiɗo tampini moodi an o meeɗi tawede ɗum agana wullito tum no jogui tum tafsiri ene wiye talam ɓe okkor talam ɓe inna talam ɓe walla talam ɓe ndaara talam ɓe haaja kayan si tawi no mari nawlum min ko oya tum kanko o yiyata moƴƴere moodi makko nde waɗanimo mukko o yiyata moƴƴere jikkude moodi kanko kam faydi ko boneji tum o yiyata e moodi makko ɗo ko lundande nelaɗo Allah maki sallallahu alaihi wa sallam ari hadith an ammati Husayn ibn Muhsin qalat أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعد الحاجة فقال أي هذه أذات قلت نعم نلالك أكاد جوامع القلب سمى جميع عمة حسين وأرك نلاد بأرها جمك نلاد صلى الله عليه وسلم ينبيم يعني أي هذه أذات نلاد أكاد جوامع القلب كهم بني إكو جمودي أنتم سناجوا قلت نعم ووينه قال نلاد علماك كيف أنت له وهن ونرندا مودما قالت دبوي ما آلوه إلا ما عجزت عنه نيبتا ما هيفس وناغوره نكميرونك قال نلاد ماك أين أنت منه كهنت ونندا كهنت ونندا مودما nelaɗo maki ɓe jaabi kamɓe ɓe indi fa innama huwa bimana zawjuki jannatuki wa naruki rawahu nasai ɓe jaka yo sonnajo ko ɗo jaka ko moodi makko woni aljannan ko moodi makko ɓe wi ko honno wonanɗa moodi ma ko honto wonanɗa moodi ma ko wonanma ɗo kañum ko kanko woni aljanna ma ko kanko woni yiite ma ngen ko ɗon heɓata aljanna ko ɗon heɓata yiite وقال نلاد اللماتي لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها رواه الترمذي وأحمد
nelaaɗo maaki si tawi mi laatino ko miɗo yamira gooto yo sujjan goɗɗo hara wona Allah komi yamirayno debbo yo sujjan moodi mum. wa qala sallallahu alaihi wa sallam nelaaɗo Allah maaki salasun la tujawizu salatuhum adanahum al abdul abiq hatta yarjia والمرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون رواه الترمذي. nelaaɗo Allah maaki tato julde muɗum nde yawtata noppi mum ɗin naafere nde ƴellitoyo dow honɗo oɗo makkiɗo doguɗo pullo mum ha warta sonnajo waaliɗo tawa moodi makko no tikki e dow makko wona noon suka tikkale goo kadi no woodi mbiɗa joɓitiɗo diina woɓɓe waray par ce que menen men meeɗi ñaawude ñaawoje buy ko nakiri woɓɓe no raɗi ɓeygu mum fiino ƴetti hijabu wallahi a yaltay ɗo siba nden tikkere ɗon haray ko baraji an debbo marɗa waali ɗo no monanima ɗo on harayɗa mari bakkat kono fiiɗa waɗi diina yo o mona ɗon yo o mona ɗon haray oɗo woni ɗum noon tammo on imamujo yimɓe tawa ko doole o alnoriɓe faala kaɓe pes annoodi woɓɓe wani waɗoɓe angelo ko yaha waɗo imamu nokkugo mi ala haalde on andi awa tiiti jon ɓeɗo haysi jama fo no reni ɓe gaynata haysi jama fo no reni ɓe ɓoyli haysi jama fo no reni ɓe wadde bone kono awa goɗɗo sugatade ittude ɗa ko ɓe waɗaɓe ko jogiiɓe doole waɗi ɓe imamuji alnotoɗo yimɓe tawa yimɓe ɓen faalaka ko tawa noon na fiiɗa waɗa sunna de ɓe añirma siko ɗum tan hara yoɓe añu yoɓe añu نعم. وعلى العكس من ذلك أعد الله سبحانه وتعالى الأجر العظيم لمن حرصت كل الحرص على ألا تنام يعني إلا وزوجها راض عنها حتى وإن كانت هي المظلومة وهو الذي أخطأ في حقها وظلمها. قال من قد إني وسيل كان سناج الله ممرني سناج جد نوم الرر كلا رر tawa kanko o ɗanatako binana ha moodi makko welto o ɗanatako ha moodi makko welto ara noon na yeddugol Allah de haysi tawi ko kanko sonnajo on woni ko tooña kanko o jaɓa hiyo joni accida moodi makko e tooña ɗen haysi ko gorko on woni ko salji woopi e haqqe makko on hara ko kanko woni tooñaɗo hino hadise on nini قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة وهكتاني يتوم يسمى بممكن جهادهم بالجنة صادق المصدوق فنلا نسيني قطك يا الجنة جهة هرايد مسلي الله صلى الله سلي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نلا بماك أرمون الودود إنهم بماك الولود يعني الودود الولود العود firane ngal ɗo ɓe jarama sakkitoral ngal ɓe maaki ko on sonnajo yiɗaɗo jibinowo oni ɗo ɓe makiri yafa ɗo alwadudul waludu i sonnajo yiɗaɗo jibinowo awa masalan hara ko ɗo kala ko yamirɗamo waɗay kala ko haɗiɗamo accay feere wala yiɗayoɗo kono ko haalanɗamo mi sali mi tewi mi anda kene onon kam naka suudu gawon ɗon allahu akbar ɗiɗiji koy no hulɓini alawad ɓe maaki ko wiyete alawad ko allati ida zulimat qalat hadihi yadi fi yadik la azuqu gamdan hatta tarda ya zawji ko debbo yo toñeteɗo muñño al audu toñeteɗo muñño moodi makko toñamo o wiya jungo angon no daande jungo ma ngon yani daande jungo angon no ka nder jungo ma ha ñande weltiɗa hara noon moodi makko tooni ko hadise de ni rawahu tabrani sanjini noon o wiyami yiite anden la awdu u gamdan bimana mi meeɗata minnande hande ha weltoɗa eyi oɗi woɓɓe jawri tawi a fergitiɓe taho kono ɗaɓɓude taw ka hiiroya min komi sanji anan tan wiyata goto no ritta goɗɗo fi waɗugol bone so yehi ɗon kadi o fuɗɗi wolde moodi makko o wiyata acci ya deftoɗa moodi ma koyi ko sa tawi geyi fof no sonka wallu fankuma yani wallu fankuma ma si bone ɗo yani so haala ɗuuɗi bone ko seeɗa an ko seeɗa anda min komi rondi awa kuni o wona toon o hiira ha tanani mi yaalata moodi anno men defa yahay taw laɓɓe ko hiira taw waɗa annake
ndo ko ella e molanaɗo andi ko haqqeji ni woni e gandali نوغي ني التقليل من الإنجاب والسعي لتحديد النسل بغير ضرورة كمرض أو عجز عن التربية يعني فندين قول جيدي يا قول كرنا جوكا أكسيدان كويا سايدي بيكو تانتوري كمين كبيكو دي دو فعلا وسجل أو تيجي تيجي فرتكو فعلا الله تبارك وتعالى هي سورة الأنعام سورة إسراء والتعاكسون نحن نرزقكم وإياهم ونحن نرزقهم وإياكم tawikum meneng arsika tangonon babira teng arsika diktedo tawikum meneng arsika tak diktedo nang sineng arsika joni anu ada tahdidun nasl harai na dewi na lando mil sunati si diktedo ngoitaka warai ngata ko nyame ya san ngerno ya banana nango ko tipoto da maya pur dara joni ra subhanahu wa ta'ala wi kakamakko woni cotti tengalu jidi ko kamakko cotti tengaluji ɗi woni min ɗo ɗoya wino la tunfiqu ala man inda rasulillah hatta yanfaddu jomirawo subhanahu wa ta'ala konli wino walillahi khazainu samawati wal ard walakinna almunafiqina la yafqahun to fama porto ko haalata ɗo wiya adu lambinir mo golanni ha jonno ñameɗo ware awa ɓiɓɓe no jiidoreede wa kura on ɗum tampinta allah hay fus ko kamɓe tampi haray ɗum ɗon ko ella sina tawa rantino jogii nawnare ma ɗum wonkere newgol ɓikkoy koy mimma yuaddi ila naqdil ummati l'islami naqsil ummati islamia hunde kono hino totta faade ustagol umma islamia hande ndaare gereji no masiɗɗo men fak fa ndaari hande a jangi majallaji ayi ko wano wadde chicha ayi ko wano wadde wonnede Palestine ani ko wano wadde no ndaarata juuɗe no duwa ɗuuɗude kelluɓe heɓo toon seeɗa eyi amma noon si tawi on tigi no jogii nawnare ma o gaynta newde ɓikkoy ko ɗon kadi yaal de wara lebbi tati hal marana hitande kala ɓikkum hara o gaynata newde kono noon amma wiigol masalan ko occidente ko haalata ko ɗum no jokkata ɗum ɗon haray ko lundande nelaɗo allah maaki tazawwaju lwaduda alwaluda fa inni mukatirun bikum rawahu abu dawuda wannasai nelaɗo maaki jomɓe yiɗaɓe jibinowo komi ɓurrorowoyon yawma alqiyama nogaye jeyon an tazunna almar'atu annaha gayru mas'ulatin amama allahi an ra'iyatiha fi baytiha nde debbo on sikkat nelaɗo allah maaki kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun fi an ra'iyati walmar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha fa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha on fof ko on ayninaɓe ɗo to kala landitete ko ayninano kon imamujo ko ayninaɗum ka juulirde mum o landitete fiɓe julnaynoɓen gorko ko ayninaɗum ka ɓey guure mum o landitete fiɓe guure makko nde debbo ko ayninaɗum ka suudu mawdi muɗum o landitete fi gaynateri makko ndin nogay jeego adamul ihtimami bi tarbiyati l awlad tarbiyatan islamiyatan salimatan min alshawa'ib walmabadi dakhilati alayna min a'da'i l umma wasugol newgol ɓiɓɓe ɓen needi islamiyankori hisndi immorde e ñoogeji alyahudi e nasara o wi wa min dhalik no jeeya e ɗum التساهل في شراء الملابس التي عليها صور أو كلمات خبيثة أو سلبان ومن ذلك إقامة أعياد يعني ميلاد ومن ذلك أيضا وجود يعني بساط الشعر على رؤوس الأطفال وغير ذلك كثير o wi soodangol no jeeya e yaltindare rewɓe ɓe soodangol ɓiɓɓe ɓen dolo koye photoji ɗum ɗon noon haray ko ella molanaɗo soodangol ɓiɓɓe ɓen dolo koye photoji tawara photoje awa kulle ma photoje yimɓe hino tonde ma ɗum awa hara bindi kalimaji bonɗi no windi toon hara andi ɗo warasata ɗon ɗo winda toon bindi hara famude anglais ma français sigi ɗum ɗo taway ko hoyre molanade windi ɗo mo anda kan sooda ɓorno hayso ko kañum yenna toon ma ɗum darugol kufunaje ɗe leeɗi hippatay koy awa ko nanditata sifa ɗum ɗo ma wurnitugol 24 en 31 en awa ma ɗum noddugol e téléphone ina felsiti awa honno innete idire
awa ɓeɗo alyahudu ma ɗum fedangol ɓiɓɓe muɗum ɓen tonti yaltirɗi e taranti en woɓɓe nene mi yetti Allah heɓani tawi koy koye fof awa ko ɓe yaltira ka 24 sappo aminogay jeɗɗi talabu talaqi min azawj ɗaɓɓugol awa seerede immorde min gayri basin wa min duni sababin shar'i wiigol mawde mum yo seeri ɗum qala sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo Allah maaki ayyuma mura'atin sa'alat zawjaha talaqa min gayri ba'as fa haramun alayha ra'ihatul janna rawahu abu dawud wa ibnu majah kala sonnajo lambiɗo mawde mum yo seeri mo tawa sabu sariya yankejo wo ala ton oɗo haray uurogol aljanna uuroytamo mo harmi dow makko uurogol aljanna no gaye jerat ihmalu badi nisai idaratu shu'uni almanzili min nadafatin wa ghasilin wa tahn haray yeɓugol yoga e sonnaɓe awa direction alhaaliji galle ɗen immorde laɓɓingol e lootugol e woncitugol ton paaka piihoy koye anndi ɗum kadi haray woodi piihoy koy ko anndanɗa hoore ma o pinal seeɗagol no foti hono so wari tawi ka ittiɗa wo dangingil yeƴƴitaka julle fof no waali ndiyan no hibbaɗa ñiiri no ñaama hibbaɗa puntojireɗi no waaliɗa linci no waaliɗa resa hoy goobo no jooɗiɗa e poohu safe fatalde nden ndiyan ala ton kaham andiran haccu makko ala hay fu kanko ha jaaka e fof ɗum fof no jargo jargal ni ɗi sa yi tun a sikkay ka egga ɗum ɗo ko lundande moolanande islam kadi no landi pinal hadaratul islamia no woodi harana hadaratul algarbiyin regirgol piiwoy koye tuusuno etoɗa kala ko annduɗa ɗum ɗo mettino ɓerde moodima regila ɗum ɗon awa tigi tigon waɗa piiwoy koye fof nomo haniri noon awa on nonnite haldidira piiwoy koye ha moƴƴa ɗum kadi na wigolla ko sunna de yaranga accaka hawe fo a lawƴata ɗa ɗum de tigi tigon moƴƴintino ha moƴƴa wa kadalika ko wano noon kadi adamu hirse baade hinna ala an takuna bi ajmali mazharin inda buduni zawjiha ila albayt yo wowa sugol rerɓugol woɓɓe moƴƴintinanagol moodi mum surtout takko ndeymo arta anndi sawri ndeɗa arta aari ko ɗum waɗi a yey ɗo miskino mo ala hay punnan ka liƴƴi fuuto no jombatum mayi wono faala waɗi mo marɗa on saari hay tawi ɓeyguma no ɓorni ha moƴƴi ko landeteɗamo ko piiji ɗiɗi ko tanala toon a tawi ɓe jam ma miɗo salmina ɓe ko innamo artinamo fokkiti ɗum no hulɓinimo siɓɓe julɓe mbiyarɗa o kanko mo ɓorni tullinke safa woɓɓe hara koko mo defiri on hara kadi no dummi haysi kadi a ɓornike kebi sa peeɗi yeeso ma ha wawa finto soppi ɗum kadi hara ɗum tigi yani honnene te ko ya labintino kacconji awa jogoɗa yeeso hontingo tawaraɗa weeɗa hono anda naatida e goɗɗum ha yetaraɗa honkoda e piiji ko ɗum waɗi enen kadi en neldata non enen kadi gay ayiɗa hono witti o tun arawa jor ballon hay fus o andi no jeyanoy ko janngina on jalo no jeyanoy ko janngina ɓe yiiɗon neldugol mo wonde oɗi yaka ya soodu kanŋe yaka soodu etowal neldama kono soodugol kilo mangoy soodugol kilo bananayi pomuje ɗiɗi o waɗa e sakum natiga addoranamo ɗum ɗon ɓe ella ala e ɗum ɗon kono an kadi ɗa wittotuna fanki buɗi kaya an kadi ay safe ko gurdam ittuɗam ara tawa no dummini an kadi ɗa dummini mo kala mon no haɓɓi yeeso ngon ko honno noon wele Allah wiile wonnene te ko li taskunu ilayha on taskunu ilayha ɗon koye hayɓo ka deeƴagoy on mbiya e wuttini wonde yalti kamum wallahi wuttini wonde yalti ɓeygu mum huɓɓa yiite wa shanna alayhi narum lawtoto seyɗa yawmo o huɓɓa yiite hoore mawdi makko nge wi foy wo yawma wiya waɗi noon piiji ɗe watta mawdi makko ɗi haysi mawdi makko ala ɗon haray ɓerde mum ndin no suɓa tum kayɗa momo hayla tum hoore a feetuɗo he dampakajo woni mo anndi ko acci ka suudu kon epi ko niɗɗoyi o wullitantaka makko fiyon ɗum mo anndi ko yiito acci ka makko hay e gooto yiɗa nguli fo ko homɓe men yiɗi nguli ala ɗum no haray yoɓe tinnude enen kadi tinnoɗen wattemɓe neldude awa kamɓe kadi ɗe hentina geece ɗen ɓe ɓorno kesi wonde ɓe jooɗo landeɗamo konto yaala no hande ko onon mi ɓornani yeyi allahu akbar nde yiya o ɓornike moƴƴi yo andi ha ndaaru aral sakunkum no jooɗori ɗa sikkay onnoyne te jullum komo faloto o yaako fokkiti ɗumdi o sonnaɓe sahabaɓe nelaɗo Allah ɓe parotono ha moƴƴa ɓe urno
ɓe sokkito ka suudu ton kono mawni maɓɓe ari konki o ɓe satta yalla wallu woɓɓe men ɓe teeɓa ɗe hay sina fof mawen fof bete capantati nasru ma yaduru bayna zawjayni min al ahadith afan تكليف الزوج شراء ما لا يليق من الكماليات والهدايا والملابس التي تستلزم أموالا كثيرة فوق المود منكو على خير وانا بيبليتيكين ni anda ko no waye leggol no mari model di ko aferi bibliothèque ngawa honno leggol goddum tawa ndara tawa afeti jana wadata dona to 20 ans de rottitake aftortiri ko lawƴeteɗi ñande o ñande rottireri ko ɗum woni nafoji na ko naada e ngol leggol soka ko luɓatake gollittake nafata a yeyata wallitora ɗum miskinɓe ɗum no jooɗi ɗon tum fawamodi mon sifaɗe sodugol ngol leggol taabuwol joni ko tata ala haaju fi'amma yani ɗo ko fawgol mo ko ala feere ko ngo ɗum woni en law tawa noon hara ɗum ko piiji timmintinorɗi awa hara toggu maafe no heɓaade maaro no heɓaade ɓireeji no heɓaade ko ɗum ɗo wiyete darurat amma kamaliya ton ma compléje seera prix complé wiyawi 60 000 75 000 100 000 way tawi ko sifa ɗum ɗo ko lundande e moolanande lundande capande ɗaɓere nden nashru ma yaduru bayna zawjaini min al ahadith aw il asrar aw khilafatin inda al aqaribi wa sadiqat sakitugol gundohoy ko feƴƴata hakkude jondidirɓe ɓen ɗiɗo ma yewterewol ma lurrawol ko waɗat ton on tigi ya yettosifano ɗum siɓɓe mum ɓen e weldi ɗon ɓen min ko ni mi wondiri e moodi am min ko ni mi wondiri e moodi am ma kaari ko ni wa hususan tentinino al umuru al mutaalliqatu bil muashara piiji yowitiiɗi ka wondigal capantete ko wuquu zawjati fi manhiyatin qad taf'aluha wa hiya taqsudu al khayra yani ka an tasuma siyama tatawu'in duna idni zawjiha ɗeɗo toɓɓere kadi ɓe daɗirayɓe wakamiran hoy kamɓe wona jeeya hinnande horugol debbo awa naafiilo tawa hara moodi makko dunganakimo yo hooru e tañinaki enen ɗum ɗo yawa waddude sonnaɓen tawa ko haɗirta e moodima yani ɓeygu ma ko fimo hoori yani on nennete wano ayyamol biidi tenen wano yawmu arafa yawmu asura tawa ko ɗe fi horugol ɗe ta ko yowi accemi hoora e tenen accemi hoora e alhamisa accemi hoora sappo e tate sappo e nayi sappo e joyi ko yetto moodi makko yawa wonnoon nelaaɗo Allah maaki sallllahu alayhi wa sallam aw tudhilu ahadan fi bayti ha kajaratiha duna idni zawjiha ma naadugol kawtalje makko ka suudu moodi makko tawa moodi makko dunganaki mum on anndi fiiji ɗin nelaaɗo Allah maaki sallallah la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idni aw an ta'azana fi baytihi illa bi idni wani o nennete kanko sonnajo hana horude nelaaɗo Allah maaki naafiiɗo haa moodi makko dunganomo o hana naadude goɗɗo ka suudu makko haa moodi makko dunganomo on anndi ɗum ɗo haray tigi tigi on dur haqiqa harana ka iwtiɗawo kanko mo ƴetti tuusinde iwtiɗawo haysiɗa faala ƴettude ka goɗɗum an ka iwtiɗa ɓeygu ma no naadi tu yimɓe ka suudu ñaati yimɓe ka suudu en wiyal noon de suudu ma ndi o yaati wa suudu moɗo goto natata to natuɗo tawi o yiyay kono noon haray tigi tigi on kono ko ka iwtiɗawo hayɗa faala sansade maɗa faala ƴettude goɗɗum tawa toon debbo janano an on haray ɗon o ara an o naatira nder toon toujours mo naadi toon tun goɗɗo ka ndayaɗa omo jogui tun kanko yimɓe weytini ni yimɓe no heewi tun toon andi ɗum sina nelaaɗo maako no ɗum ɓe wiyano enen ko wuttendi wonduɗen nelaaɗo no ɓuuri en awa laaɓude reedu hamisan toɓɓere jowaɓere nden mukhalafatul ifra lundande ɓen ka weltareji no jeeya e ɗum al azufu an izdiwaji bi hujjati dirasa wa gayriha salagol jemdede wiyama jangude wa min thamma tajidu nafsaha wahida qad tazawaja jamiu akhawatiha wa sadiqatiha gorreɓe makko ɓen fop awa yani weldi makko ɓen jemde kanko heddoɗon wa hiya la tajidu man yarghabu yani fi izdiwaji minha likibari sinniha
ha tawa no wi joni kam ko hani ko jangugo hayo jonde maayi mo gollude jonno yaha awa o ronka heɓude kanko ko jombamo ɗum ɗo haray on nennete sabu ko kanko waɗi no jeeya e lundande ɗen capanɗe tati attasahulu fi ikhtiyari zawji wa dhalika bilmuwafaqari ala ziwaji min aasin aw fasiqin aw tarikin lissala nadran limarkazihi lijtimai aw wadifatihi aw shahadatihi dirasiya aw liannahu yamliku malan kasira wasugol suɓagol sonnajo o moodiƴƴo moƴƴo o ndaara tunɗa goɗɗo no jogii yani gurdan hecciɗuɗan no jogii jawdi no jogii dippolon kendejo no jogii masalan honne ndete awa golle kelɗuɗe wiyano wakkilita oɗo non komo juulata ko yeddowo Allah oɗo masalan ko faasiqiijo kono madama gurdan ɗan welay ɓeynnowɓe wonɗo capanɗe tati almughalatu fil muhur intingol ngol ka teŋeji enen non ɗo en gaɗay ɗo wa hada mukhalafun lishar ɗum ɗon ko lundi ɗum sarra waɗugol teŋeyi ɗuɗɗina hayto inna adama nikahi baraka aysaruha mauna ko ɓuri moƴƴude garki fof ko ɓuri mawnude garki e dese ɗon fof ko fanɗugal dépense ɗum ɗo noon taw saɗaynen dey ronken ɗaɓɓude waɗi noon sakkeno wettongo wiyete yani maharul misli masalan si a fanɗinkinike ɗo ha wi woɓɓe ko hurundare jandi teŋuno awrey ɗo je tawberejo makko ko 100 000 teŋano a wattata waɗum waɗi haray labudda ndaren sariyaji ɗin ko wona noon kadi alwuquu fi badi lbidai lmuhtasa fi ziwaji mislu ilbasi lkhatabi yani likhatibihi في قدها خاتمة من ذهب يسمى الدبلة يعني نقش عليه اسمه واتقوا الهرندار بينا أو هرندار مرياس هرا إند غرقون فقود إند مكون هرا إنو نياتو تقند تيجيغو ومن البدع أيضا إلزام الزوج بإهدار ما يسمى الشبكة وهي عبارة عن بعد قطع الذهب قمنا تنوي الشبكة انكو وانا كنتم كني والثياب الأحذية كنت دي عندنا داهور ما توتهاركو كقول ستيدي أو كثيرة بنتم يقوم تيجي الإصرار على إقامة مناسبات الزواج في القصور أو في الفنادق وهذا فيه إسراف في الأطعمة خاصة إذا كان الزوج لا يستطيع ذلك يقول أثيرا أنكو هوتل كاري جو ودي تمادن أو كوي كوي كاري ودي تمادن كلو ودي تامودنا نمرافير awa kadi no ñamete jiyahoji tonɗi a tawa hiɗi awa hiɗi ɗuuɗi kadi honnene te hiɗi wonde dépense يفندت جارة ذهاب المرأة إلى كوافرات لتنزيل شعر جسمها حتى وصل الحال ببعضهن أن جعلت هؤلاء الكوافرات ينظرن إلى أماكن في جسمها لا يحل لأحد أن ينظر إليها سوى زوجها yondeteɗo yaagol moƴƴina e hoore mum nden ta kuwafiriji to ɓe nara inde mum tinani kuwafirat yaha sancito ton hoore nden haata ɓeɗo moƴƴinoɓe ɓeɗo koye ndaara ɓanndu makko ko hanano yiide waɗi noon no harnani debbo keefeero yi'ugol ɓanndu debbo woni harmirani julɗo gorko janano yi'ugol ɓanndu debbo on no tinnoɗen e ɗum ɓe wona noon kadi lubugol arusa fi laylati zafafiha ma yusamma أيام التشريع وهي عبارة ثياب بيضاء طويلة طالة الثمن وهذه من عادات النصارى القديمة عند عقد الزواج في الكنيسة برنا قلت لكي مرياسي جوت نجي ولنجارنجي مرياسي نجي دولي دار سبو هيبو سنكو النصارى عن برادن كإجليسي جمع بسيد جنبه فوانا منك بالإصرار على أن تعج حفلات الزواج بالآلات اللهو والموسيقى والرقص على أنغام الشيطان وهدار المطربين والمطربات أو بعض النساء المتخصصات في دق الطبول والدفوف وهن ما يطلق عليهن الدفافات أو التقاقات واللاتي يقمن بالغناء الممتلئ بالكلمات الفاحشة أدى الأوركيس ما أدى ينكال ما أدى كلا تفو بما دون إيدنود كلا فوادد ما ودود ميزيك أمود أو أورغانيسا سوار نيام بفيرا انكو حرام ضبطا في الإسلام يبتنى إذا ودو منسم للعرشين
بين النساء تسمى الكوشة أو النصة، يجلس فيها الزوجان بالجوار بعدهما، وهذا محرم. وقد يحضر أقارب الزوج والزوجة بتهنئتهما ويصافحون الزوجة، وقد يقومون بالرقص بعد ذلك. تقول jombajo gorko nge jombajo debbo julli kaɓe jooɗo awa siɓɓe gorko ara salmina ɗon debbo, salmina gorko ɓe feƴƴa, awa si woni ɗon seeɗa ɓe nawa koye gorko e debbo immo ama seeɗa, awa haysi ko fof layagal janiri ɗo gano amugol ɓetti sati san ka lammitagol ma takkoton mukhalafatul khuruj wa safar wal ikhtilat. بين تقبل قد كبرنا يند جنجري وضع الطيب أو البخور الذي يشمه الرجال عند خروجها من البيت، وهذا من المنكرات العظيمة التي تستهين بها كثير من النساء. هراي توقع في لمن بدنك يلتقل اتا وياسقل لك جلا نلقل نجاء من أورنا غرق يلتا غرق جنانو ثم كلام بهدي أورنغل ادب جنانو. هراي debbo on ko o konta ko hani wali hadisin sahih waɗi noon no jeyano e sifaji rewɓe gonɗinɓe ɓen an yakunna yani tahilat bimana ko karahiyate arraiha biyansalan ko jogiiɓe wuro ngol ngol tawata labaka haraɓe wurnaki. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استمرت أيما امرأة استأثرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي دار ضمير منفصل على الأصح فهي زانية. إن رأينا العبي كسنو وقيولوك إبارة أمرنا العبي فهي ماذا زانية إيه كسنو. حديث قد رواه أبو داود والنسائي. كوانا من قد ركوب المرأة مع سائق الأجنبي غير المحرم والخلو معه. ya dugal debbo e safariji muɗum ka oto wal kamɓe ɗiɗo tum o andi ɗo awaɗen mari probléme ji aya debbo kañum tuna ƴetta ɗo taxi lugoɓe ha tingeji haɗo ha kannam hatte to arta kañum tuɗek ɗogo hiɗo yani ɗo yani no yana kadi yana piito وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخلون أحدكم بامرأة إلا ذي محرم متفق عليه. نلا بيتا قوتو نوبه يد دبو جنانو يوانا هرا يمو وندي جم حرم النب. وقنا يمي الاختلاط بالرجال الأجانب كأي يعني كأخي الزوج الحم وزوج الأخت وابن العم ونحوين واني أكمل بالبا ومكينين ما بنتي كنين ما بيبطين والتفاعل بالمزاح معهم. ايوه سندقل يعني تجدوا قل بيدو جاني دائما سمت ورفع الصوت وعدم التفكر عندهم وواسق سودان قل بيدو ياسو. فقد قال صلى الله عليه وسلم إياكم والدخل